Okay, kwenzeka-ke lo kwathi mase kwedlule kunengcinga Malume ngakuphula ulimi ngiyaxolisa ukuphula ulimi. Yabona sikhona la sizodlala abafethu laba hayi ukuthi abafethu amagolo laba ngiyaxolisa ukuthuma inhlamba o Max ngoba besabza ngehlamba. Hey bu-participant wefethu asibe bulletproof kuwena. Kodwa yabona wefethu uTikTok beningafundanga ngodubula. Ngiyofunda ngisemathuleni ngithwele inhlabathi nesifuba emakini abazali abakhona nje la umalume uBootnex abadala nje abakhona ngibabingelele nabo bengathanda ukuza ku live ngoba khona ngizowenza ngo8 ochazayo kodwa ngifuna ukulungisa lento leyo ukuthi bese kuba ngazi ukuthi ayikho into engayenza sezivala umiyeza wangitshela wathi ngomhla ka3 siyavala nangempela futhi saba nawo ulive okuvala ngabonga ngisho abantu engingabazi ababefake imali ngaleso sikhathi engibaziyo nengingabazi babekhona uBhuti Mavava kukhona uBaba Masango kukhona yena usiya wayekhona kulo live lo wokubonga so akungavele ngazi ukuthi awukwazi ube khona ngisho live okuvala waba khona ngomhla ka3 so angithanda ukuthi kuvele ngazi ukuthi ngisho ukubonga angikaze ngize ngikudlulise into engayenzanga ukubonga kumalume umalume Bongani ngaze ngakhuluma naye efonini ngathi malume sekukumbi vele ku TikTok angisakwazi ngisho ukwenza ivideo ngibonge kodwa ngifuna ukubonga uyakhumbula umalume leyo nto ngayenza kuyena nalo futhi kamyeza sawuvala kahle kukhona ngisho uBhuti Mavava sawuvala nje kahle ngabonga ngenza yonke into kwase kusala lento le engafuna ukuyingenela ku live ngisuno wami ekufanele ngichaze ukuthi yenzeka kanjani ngiyabonga. Okay kodwa wethamara kukhona yini engikukhulumile okungelona iqiniso ngicela ungiconfirmele lapho nje akusikhona ukukhulumile ngoba kuze kungene indaba yemali ngathi mina kuwe usiya unendlela yokungakwazi ukukhuluma into noma like into noma eqinisile kuyona kodwa umazi ukumuzwa ngoba akanayo indlela yokubeka into waze wathi wena uyamazi ukuthi ekukhulumeni wathi wena uyamazi ukuthi ekukhulumeni ubuya beyibhimbi kodwa ucabanga ukuthi ubechaza into kanje then okunye bafethu sengokukhuluma ku live wami Tamara owehla nje mina nginombuzo owodwa for yebo ngicabanga ukuthi njengoba usho sisi ukuthi navala kahle uthi wabona umbuzo wami uwodwa uthi wena waba nalapha ebakucela khona ukuthi udisclose imali noma azange usibone isidingo sokudisclose ukuthi imali ebhakedeni yabangana bangibuza konke lokho ku live kwaze kwagcina kubuziwe nezinto ekwakuthiwe izokhishwa ukuthi kuzokwenzeka kanjani kuzona bayibuza futhi nanemali kodwa ke futhi usiya uyena umuntu obehlele ngibuza ngayo ngize ngimnikeza ama screenshots uyakwazi kahle mhlophe lokho so wena imali wayidisclose ku live okuvala ulive okuvala ngayisho ukuthi imalini waze wathi uBhuti Mavava ngoba kunento eyakhulunywa waze wathi asikho isidingo sokuthi nifike ninikeze ingane imali like unika umuntu ukudla bese uyamphoqa ukuthi akakuhlafune kanjani noma ngabe imalini noma ngabe uzoyenza no okay okunye sengiyokuzwa kulo live ke ka8 okunye sengiyokuzwa kulo live ka8 kodwa bengifuna nje ukubuza sisi wami kokugcina nje ukuthi osehambile yeah uthe uzokhuluma ngo8 hayi bafowethu asilindele ulive ka8 bafowethu yeah asilindele ulive bengifuna ukumbuza lapha nokuthi bengifuna nje ukumbuza lapha umbuzo owodwa othi kukhona yini la khona uMax ake acela khona imali kuye noma wathi ufuna imali kuye bengifuna nje ukubuza lo mbuzo kuphela nje kodwa ke sengiyobuza ngo8 Makhanya le number yakho ngale ngemuva wena Makhanya futhi Makhanya mina mfethu ngine advisor yodwa for wena engizoyibhekisa kuwe ngiyaza ungazi mfethu futhi ukungayithathi kwami okungayithathi kwakho futhi akulona icala
Mina mfethu ngicabanga ukuthi indaba yokuthi umuntu appreciate. Malume sicela usivalele imic uyasibulala nge-echo. Ngicabanga ukuthi mina Max umuntu uku-appreciate mangabe akakwenzanga. Ngiyeke lokho kusale naye mfowethu. Ngicabanga ukuthi zikhona noma ikhona i-content kaMax engaqhubeka ngaphandle kokuthi uMax aqhubeke atalabe kulesimo. Ake ngiphendule lapho eMaster K ukusashisa nje lokho kushoyo. Abantu ngicela nje i-disclaimer le engizoyisho la i-disclaimer. Take note people. Akekho umuntu engasoze ngamtalapha mina ngikwazi ukutalapha uJehova wakho lo wakudalayo. So alikho ibridge lokuthi mase ungamtalaphi-ke lo akekho nje umuntu engeke ngimtalaphe mina ola nje kulomhlaba. Mina ngikwazi ukukhuphuka ezulwini ngiyotalapha uNkulunkulu wakho wakudalayo. So uTamara vele ngisazomtalapha nje. Because of this or not. Yeah. Yabona. Akekho nje umuntu engeke ngimtalapha. Yeah. Hey, usasuka washesha wahamba uTamara andi bengifuna ukuthi sithi mina ngifuna ukubuza ukuthi ngempela ukhona umuntu ngisho amandla kule mali. Hawu. uTamara unkosi yami ingane yabantu encane kangaka ingasinda kanjani nje emtalabhweni akekho nje umuntu engeke ngimtalaphe mina ngiyotalapha ngisho upresident yeah hayi yeah imali kwabo Max uyamzosha kwabo hawu mamela mina ngadala uJehova uqobo lwakhe enze lutho ngamsukela nje ngathi eyakabani yona lensizwe kuthiwa uJehova ayigqakazi uyabona akekho kumuntu oyodabula Max akekho futhi ozodabula akekho nje ozodabula akekho wathatha isinqumo wathi ngiyadalapha Max uyazi naye uTamara uyazi naye ukuthi ngisazomtalapha nje mina ngadalapha uNkulunkulu wakhe umdali ngamtalapha so ingane yabantu ayirelax nje iphuza amanzi ithatha isibindi iqini iphuze nestifu ngoba vele ngisazoyitalapha nje akekho engeke ngimtalapha mina ngadalapha iladies house yonke ihlangene ngayihlanganisa yonke ngayifaka inhlamba uyabona so nje ingane yabantu ayirelax nje shembandla yeah no relax ingane yabantu Malusi ngiyakubona ngicela sithethe nangu usanelisiwe kodwa ngiyathi uzoxova usanelisiwe hayi usanelisiwe uyahlupa hawu kodwa nkosi ngizoxova unamathanga fresh yena unamathanga fresh phela sabona sanelisiwe ninjani angithi usebenza nje ngoba uyalamba yingakho usebenza ngoba uyiSlambi mina Max ukhona ongalambi Ngiyathi ngiyalamba yena kalambini wonke umuntu uyalamba mos mayingalamba ahlale ekhaya adle kungalambi kwakhe lokho wena sinabantu mabebona abantu emfowethu abantu ngisho umuntu ophila indlala nkosi yami lokhuzana uzenza ngcono ngawe mayibone ngathi khona okwakho okuvelayo mina abantu mina Max izinjakabi Max umdlule ekudeni kodwa manje mayibona abantu uwe ngathi manje mina Max ngiyajabula ngoba uyikhulumela ukuthi wena Max icatshana lenyama bonifuna ngiyayithanda leyo nto futhi I know wena Max futhi ungayeki ukuba sisizwe bamjahile lo mntwana bamjahe kakhulu kuvaliwe sebefuna ukuthi abonge wathi ngewaplana ukulonga amakuphela inyanga bamjahile bamthuka ingakapheli lamaviki amabili senyamthuka lesi ngathi mangabe bonga nimjahile umntwana
Uyabona nje mina ithemba lokuthi ukhona uyabona nje mina ithemba lokuthi kuno cold drink lana engizowuthola ngaba nalo lelo themba mamelani lelo themba lelo ngaba nalo laqina ngamsukane yena uThamara eqala ukukhuluma nami mayelana nemali ngesikhathi uThamara engakakhulumi nami ngemali angikaze ngibe nalelo themba mina yiko lokho kwakwenza ukuthi uqinise amavideo uchaphe enhlamba yabonje ngesikhathi ingane ikhuluma nami mayelana nemali kwangena o2000 lapho ilapho la ngaba nalo nami ithenjani ukuthi hayibo khona umuntu azokuhlomula la uyabona ngaba nehophunyana wazuthukana kakhulu uyabona Ngibhilida kakhulu ke mawubheka nje after lapho ngabe sengibhilida kakhulu ngempela ngoba senginethenjana lokuthi ngathi khona okunane engizokuthola wena Max wadlala ngathi was-advertisela enye ingoma kusho ukuthi nakhona wawuthola iqatha wadlala ngathi wena Max ngisuke ngisebenza mina ngisuke ngisebenza mina awusho ukuthini mawuthi umenzi uyovotela idushela uThamara umenzi wayengena kanjani kuleya video wesiqiniseko lo ukuphendula lo mbuzo mfethu awucacisa uzoconfirma lento engizoyisho la thina abafethu njengoba sekwaziyo ukuthi vele amagama ethu ama brand kunendlela thina esisebenzisayo ekuphushana abantu nje ukuthi amagama badume abonakala angene ebantwini nala engakafinyeleli khona umenzi ke akaze mina ngifonele angaze ngikhulume nomenzi ukuthi ngimdumise umenzi uyidumiselwa nje ingoma yakhe uyabona kodwa ngoba mina vele ngumuntu nje otalabhayo vele so umenzi ungena kuleyo ngxenye ukuthi mina ngumuntu otalabhayo kuneyindawo la khona umenzi mhlambe abengeka ngeniswe ingoma khona ekumele angeniswe nje ukuthi wakwatala Domax uyabona so iLadies House ukuthi ikwazi nje ikukhuphula amehlo ibone nala umenzi bengakabonwa kahle bekumele vele ngibuye ngithi kumtalapha noma engangicelanga kodwa kumtalapha nje kwami khona la umenzi esengene khona ngoba silandelwa ngisho abantu thina abakhulu silandelwa ngisho ama politicians silandelwa ikhondla zabantu kwisociety so abalandela nje uMax as a person uma ngitalaphe ngaze ngaphatha igama lika Menzi umenzi usengenile lapho ebantwini bami abengakangeni kubo so le yanto mfowethu icontent nje naye umenzi kuyomela iunderstand Max kodwa wena angithi yabona nje Master K ngikwenzela isibonelo ngosiqiniseko usiqiniseko udume ngani udume ngokugxeka abaculi abangakam-understand usiqiniseko ukuthi usiqiniseko uyadumisana ngalokugxeka kwakhe bayamgxeka bathi hayi usiqiniseko wona umsebenzi wabo ubulala umculo usiqiniseko maye kugxeka lokho kugxeka kwakhe kufaka kubalandeli bakhe usiqiniseko ngoba unabalandeli bakhe abathi yena ekufuneka akufake kubo uma ngabe usiqiniseke ephatha igama lakho nje noma uyakugxeka noma uyakuncoma uyangena kubantu bakhe kancane bafethu ake kancane ngiyaxolisa siqiniseko mfowethu vela siyabekelela kowakithi kancane bafethu ngiyaxolisa ukuphula amazwi ake ngibeke nje nami okuncane sengilalele kakhulu ukukhulunywa lempo kaMax mfana wakithi akasilukela kodwa ubuka ukuthi uyindoda ungangithuka ngisakhuluma nje uthuke nje ubone ushobonana kanjani madoda kodwa thina sifake imali asikhalaza sikakamemenzi ngoba omnyeza befaka imali engaka omunye ethi ufake imali engaka thina esikhalaza nikhuluma besingafake Thamara isiqu
lalela kholo ngithi mina thuka mina ukwazi ukuba indo ubani okhuluma la khuluma mina lesidakelwe na wena kholo lesidakelwa thina kunenkinga futhi siqondane mfana wakithi yabona wa TikTok mhlawumbe nifundaka ngizofunda nasi uqonde Clive ngeke ndoda hayi awukwazi phela kwenze njani bafowethu maneni bafowethu ngeke maneni bafowethu sakwenze njani manje kubangwani manje angazi asimazi ukuthulelana asimazi ulwa nobani cha mana malume kwenze njani eish bengisafuna ukubuza mina uqaba ngizwathi Maxi kwasekunqamuka nje kwakhuluma abantu abanye ubethini uClub mhlambe nimzwile mina ngizwa nje la muntu ungene nje neenga uphuma kwalento esikhuluma ngayo la hayi mina uyangazi mina siqinisekisa into ivele zingixine nje bayi kanje ngoba yena manje nenkinga noMax angaphume noMax eceleni awu mazela angaba nenkinga nami angaba nenkinga nami ethatha hey mtsheleni ukuthi kuyakhokhela ukuba nenkinga noMax mina bakhetha ungangeni nenhlamba la unenhlamba wena khetha ungangeni nenhlamba la wona khetha ukuba nenkinga noMax kuyabhadalelwa ngeke vele abe nenkinga nami engakaza akhokhela utho hey thina siyaqashwa thina kuthiwa Max ngicela ungithuke manje ubani yena yeah obani ngicela ukuthi ngithuke ubani thina siqashwa ngisho abaculi begospel thina la ethi Max ngicela ungifake ebantwini ungithuke manje naye kumele akhokhe mayefuna ngimthuke mos awu kosam hayi kodwa Max ngoba vele uyayithandela uku-appreciate esizogada uma wenza into siku-appreciate Max yini manje le ubalo somsindweni ongaka yini le khaya sekhona la noma sekho kwenzakalani la kwathuleka nje insizweni man hayi mina ngisekhona noMax ngiyambona la ama calls yeah oh okay hey oh bathi bafuna uClive wenzeni manje uClive awuthi ngimbheke la uClive ngithola umuntu omuhle bathi uthola umuntu omuhle wenzeni uClive futhi manje aka request mfowethu mase sekhona na bathi bamdinga ngasi kwenzakale kodwa uClive inkabe yami ingene isidino kakhulu angazi kwenzakale yeah cha kodwa ke le ndaba le mina ngayibona le ndaba le mina ngayibona ukuthi izogcina isisenza amaxuki ngoba maningi amasayidi mangizwe isayidi lika malume ngiyamlalela ngizwa ngenye indlela ngizwe isayidi lika Mnyeza ngizwa ngenye indlela ngizwe uMax ngizwa ngenye indlela hayi kuningi exactly weba yeah mina ngangizwa inkulumo zengane ngathi ayenzeke isitho ibongwe nje ingane ngathi ngayishi account babezama ukuyivala left and right account okay kwenzeka ke lo kwathi mase kwedlule kunengcinga engayitholanga malume ngakuphula ulimi ngiyaxoxa ukuphula ulimi yabona sikhona la sizodlala abafethu laba ayibuza abafethu amagolo laba ngiyaxoxa ukuthuma inhlamba oMax ngoba vele sabisa ngehlamba hey buparticipate wefethu asibe bulletproof kuwena kodwa yabona wefethu uTikTok beningafundanga ngodubula
Niyofunda nisemathuneni nithola inhlabathi nesifuba emakini abazali benu behleli emakhandleleni. Singajwayelani kabi la. Mfethu awuphumele mina ngifakile la kuThamara 1.5. Ngaphinda kuphela imali sengifake mhlawumbe ngako 4 point something yabo. Angikhalele leyo mali mina ngaze ngize la kunina ngizobanga umsindo ngizokhuluma ngizomemeza. Mfethu bengafakela uThamara isiqu sakhe. Bengifakela ukusupporta inkulumo. Hayi umuntu bengifakele inkulumo besupport inkulumo nina benzohayideka kushuthi nina nizotshela thina usinyoni kushuthi nina nomnyeza nalabafethu enikhalela imali uThamara kanika imali benzosihayijeka benzosikhuthuza kuyindoda mfethu awuzokhuthuza mina nje ngiyindoda ngimile ngokwamzimela sibone usenza njani onenkinga futhi weMax ngoba wefethu wena uyathuka inhlamba awungithuke mnganami ngiyacela thuka mina manje njengoba ngikhuluma ungithuke sibona ngiyacela sala usijwayelana kabi hayi sizani ilimi uTikTok phela i-app mfethu i-digital thina sabantu sibonana kanje sabantu phela thina thuka mina Max futhi buqala ngikunike inbox ukunika inbox mina mfethu lapho ungibone ukuthi ngubani ngikutshele ukuthi ngiphi usho nawe futhi ngiyafika bangifake ngizoyifakela ipetrol manana yabo sala usijwayela amasibe mina imali thina sifa yoba uMax ufake emalini umyeza ufake emalini bazokhulumela ukuthi akekho umuntu owacela idefender bona bagibele ingane bakotela ingane bazofuna ukuthi enganeni amazweni engane yabo bezofuna imali thina sisupporta support umyeza support uMax support uThamara support inkulumo finish malume uyathukwa la zothuka ngalezi zinja lezi ezophindwa zibe abafazi la ebagolwe laba mfethu abane yena phezulu kodlweni mina mfethu nenkinga thuka mina alo thuka malume lo thuka abantu abazobengenzi thukani mina okay club mfethu usijwayela amasinda okay club TikTok uyanhlula bafethu usidakelwa la mane club hey wemadoda inkinga ke le yazi inkinga ngampela ke le ya yebo ba ungibiza maqwabe Mele ngabe uendile kwasaloyo life. Yeah. Hey, bafowethu. Hey, yeah. Zakhala. Zakhala. Sanibona. Magolide. Wensizwa angenilawuli kodwa bengingathi nje ngomagolide mina ake novale lo life nike nilinde uThamara nizobuye niqhubeke nawo kodwa umbono angenilawuli wensizwa wona uvalo ngoba manje mningi imbono iphakama ngendlela eyahlukahlukene yabo engafani ngoba indlela okwenzeka ngayo ngoba mina into engibhekayo ngijoba ngishilo ngathi lo live uzogcina ususenza amaxoki ngoba manje akekho umuntu wrong ngombono wakhe yabo nobani right manje ugcina usuvumela wonke umuntu wesiqiniseko uzosuka ugcine manje ufuna ukusithathisa amasayidi so asiuvalile manje silindele ngane singaze ugcina abantu uphoqeleke ukuthi ubani akabe ngaphi ungenasidingo ngiyangabiswa no akulungile bafethu ngiyangamiswa network lana emajiyani ngiyangamiswa kabi network labafethu kodwa ngimzwile uKlava hayi mtsheleni uKlava ehlisa umoya ayikho into engaye la hayi akehlisa umoya ayikho into engaye lana so simthuke nje wenzeni bafethu ufuna ukuthukwa naye hayi akehlisa umoya hey mayifuna inhlamba akayicele kahle inhlamba ethi yakhokhelwa hey akehlisa umoya hey ayikho ngaye lento okay Max ngicabanga ukuthi ngivale bafethu ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi usuphumile endleleni